Ole kalole le ta izavain chibai vek ole ka channel hi khoi ta ka milo subscribe sabthu turin kalo som hal chu tun tuma hian FIFA World Cup kumsang khazi ko somthum pali le sang khazi ko somthum pariata thil thing lang sar zote karon ta lang don ani FIFA World Cup sang khazi ko somthum pali Italy ramang ha ni ya avoi ni natan FIFA World Cup hi Italy ramang ha ani ve thunga World Cup khel charam an tam to wangin qualifying match khel angai ta hiala ram som paru khel tura ro man ani na chungin ram som thum pani lai in khel an do wangin qualifying match hi khel ani atheng tura Italy point qualifying match hi a khel ve ngeng he ani hemi huna hi chuanin World Cup thing tu te hi direct qualified ani hal lowa to nang hun le le nang lo ni chu sang khaziko somthum pali World Cup a thil thlen lang sar zote sang khaziko somthum pali World Cup a thil thlen lang sar zote ram som paruk zinga ram som pani te hi Europe ramatanga ram khelani Egypt hi Africa kamol pi atanga World Cup khel saber anni hun pa ngai mini som ko an khel nuwa anlai ne tok chuan mini som thum extra time pek bel anni ya chuta anlai ne tok fo chuan atu ka in khel thalle tur ani hemi tum hian second round na Italy le Spain chu in he tokin atu ka an khel thale a Italy hi 1-0 in an chak taram ani World Cup sang khaziko somthum pali a quarter final khel te hi Europe ramvek anni tournament arin lo dewa roncha dark horse anti thin mai chu Czechoslovakia an nia Czechoslovakia le atheng tu Italy ten final an khel ngeng he final a hian Italy chu 2-1 in an chaka away khatnan an champion tin final a chang goal thun tu hi Angelo Chivo ani World Cup kumsang khaziko somthum pariat France ramang ha ani ve thung sang khaziko somthum pariat World Cup hi France ramang ha ania Italy France Brazil Germany Hungary Czechoslovakia le Cuba te chu seeded team ania Cuba hi voi khat World Cup khelna seeded ni thei om chun anni kumsang khaziko somthum pariat World Cup a goal lun nemna ber match chu Brazilin Poland an he tum mi ania Brazil hi 7-5 in an chak ani Brazil striker Leonidas chuan game thuma goal sari athuna top scorer ani semi-final match a Italy in Brazil 2-1 in an hea le lama Hungary chuan Sweden 5-1 in an he ve thung final a Italy le Hungary an in tuma Italy hi 4-2 a chakin avoi ni nan an champion zui ta ani final end to himi pui singa sanga zet an tling tichuan Italy hi azona World Cup champion na saber ani ta a final a hian Italy tan Colosio le Piola ten goal ni ve ve an thuna Hungary tan Titkos le Sarosi ten goal khat ve ve an thun bok ole khatizong kha FIFA World Cup sang khaziko somthum pali le sang khaziko somthum pariata thil thlen lang sa zote karon tilan the chu nia ngai thatu zong zong te chunga lom thu karon senuna video le pe ka mi lo ngai thale theu turin ron som hal chu ni e